السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel حالما أوروتوب welcome مشروع عركفوني وندكي السنو على في كيساتك أجود أصلا جنين أجين كيسنا كابو هنتو كيسنو إجا هردفتوتا كيا وروني هنگ أما نوردفا ترتن جلقا برا هنگ أما جلتو مغالني كيسن دچا هتو أكسو ماتين أتاتني لايك شير قوتين ججبي ستان يا دقاري كومنتي جلنا بري ستان أركافيا أرقا دا بكايا دمورا دقايا كابجاما نافترا راسنين جل هردفتوتا كيا وروني هارو تاتني اللي بغانا جاي أنقام يوتيوب channel كيا افتاني ويلكم يوتيوب channel كيا تدبلهم ماتي يوتيوب channel كيا ناتا سنين جل هردفتوتا كيا مبارك مسمى ربي سيافا يسو أبا مسكينة أبا ركتا باقي هممان الراحاك أبا تنكمي كياد دمي هند إساتو مبارك مسمى تشير النوغل مبارك مسمى بران نوغايا نمون نهدون جل أجتشو تيك توكي كنرى عرّ فيا وفيتو لابد نينجرا فيا نساكن إرّا ترتيت نينجرتي إبنترو مو بدأ جزينا ما أنكنو ولكن وني قد نينجرو الحمد لله على كل حال ربين أباء في فدء جرو الدنيا تنرت قرماتا جو كان إبن كان جرينن قرماتا أباء في جالته ربين فيا إساهنا بكتي هادي بسوفي مبارك مسمى يجون كمسكين نميكا itti gammadee du'aa'ii godhuuf hundi isaatu ni jaallata hundi isaatu akka du'aa'ii godhuuf abdii qaba aduwwii isaallee rabbi irraa haa qabu rabbiin fayyaa isaa bakkatti haa deebisuu fi miskiina gargaaruu malee rakkataa gargaaruu malee ofii isaatiifuu kan hin yaanne ka ofii isaa dhiisee ilma namaa rakkate hundaaf ka boo'e hundaaf nama baay'eef sagalee ta'uuf nama baay'ee yaaduuf ka beekamu mubaaraka musammaa jechuun أبا مسكينة أبا ركتاتي عمري إيرا جرادو فيا تنتي ربي فيا بشاني ربي سيها قدو فيا كنكي ربي سرها فودو نمني هند إساتو دعاي قدافي أبا الرادقو ربي تبيك ربي سيها فيس أتي أبا مسكينة أتي أبا ركتاتي مسكيني قاف أتي الدنيا تنرى ديمتي مسكيني ربي قديتي هنگتوكو نموت بايتو مبارك مسمى جدا نمون هدو يرو ركت مبارك مسمى مالي بي لغمان فيمس تاي لغمان نما في يادو ججولا ربين عمري إساها ديرسو نمني غارين سلا الدنيا كان الرأيرو ديرا هنجراتو ربين عمري إساها ديرسو فيا إسا ربي الراها فولو في هندوم تكينا وان قمنون غرغارون مودر كما كينا نمني كون أرى نبيتش نما توكو بيتش في ميتي نبيتش في ميتي مسكينة مراف حاجرات ركتا منا مراف حاجرات نما لغمان قوقما ركتا قبو نما لغمان قوقما مسكينة في يتيمة هدو قوقاميتني نما هدو نما غرغارو في يادو ججولا ربين عمري إساها ديرسو ربين فيا إساها بكتي هادي بسوفي رب الراها فودو أبوهما قبضوا فيان كان كينغات تريجرا هما تكن قبضوا جتوني ربي هاتاسسو عمليا اللي يوغدن ربين لافتو مها قدو في فيا إسا ربين بكت دي بسيفي ديبي فيا دوبا إبن هنجر ربي إساها كنو في ربي أمري إساها ديرسو في أبا مسكينة وقاكما الدنيا تنرى وسوجراته نهندو بتكينا حوي كينا ولكن هنندو أكا ربي فدي مالي أكا نفينهن ننتاتو ججولا أكا نيانو ياني كينا فقولا ولكن ربين أكا فدي أبا فدي أمري ديرسي أبا فدي أمري قبابسا أبا فدي فيا كني أبا فدي فيا رافضتا ججولا ربين نما أكنا كان نما فايدة نما قبو فايدة أبي إيزي فايدة ركتا قوكم فايدة مسكينة قوكم فايدة يتيمة قوقمودا jechuudha keessumayyuu yeroo as kaluu kanatti shamarran baay'ee mana madaamii keessatti himimmaan isii halkanii guyyaa xuurrattee boottee haqa isii dhabde baay'ee himimmaan irraa haqe kaan haqa isaanii deebisiisuuf karakkatee birrii dhabe birrii isaanii golitti guuree fi gargaaree gammachiisuuf
hojiin inni dalage hojii baay'ee nama gammachiisudha. Hojii xiqqaa kana hin dalagne jechuudha. Kanaaf abbaa miskiina kana jiraachuu qaba. Namni martuu du'aayii godhuufii qaba. Rabbiin fayyaa kan kee bakkatti si haa deebisu. Mubaarak musammaa. Rabbiin fayyaa kan kee osuma ati hin iyyanne bar fayyee jira. Honnumti na dhukkubu sun hunduu na dhiisee jira. Alhamdulillah galata rabbii kiyya jettee dubbatu rabbi nu haa dhageessisu. Rabbi umrii keessa haa dheeressu. Umrii kee keessa barakaa haa kaa'u. Fayyaa kee keessa barakaa haa kaa'u. Dhibee kana rabbii sirraa haa kaasu. Rabbiin danda'aadha. Laaftumatti si haa godhu. Akkuma ati miskiina baay'ee himimaa irraa haaqe sanitti rabbiin dhibee tana sirraa haa haaqu. Rabbiin daddafitti dhibee tana sirraa haa haaqu. Dhibee kanarra rabbiin xabiiba si haa godhu. Akkuma ati nama meeqa ka hidhamee du'a itti murteeffame gargaartee du'arraa oolchite ka beela'ee rakkate meeqa rakkoorraa hambiste. Kuma san rabbiin rahmatamummaa akka kan kee yaaddee ati namaa goosan rabbi rahmata si haa yaadu. Rahmata si godhetiniin fayyaa tana sirraa haa fuudhu. Rabbi fayyaa si haa kennu. Umrii si haa dheeressu. Ilma keetiif jiraadhu. Miskiinaaf jiraadhu. Yatiimaaf jiraadhu. Rakkataaf jiraadhu. Nama hundaaf faayidaa guddaa qabda jechuudha. Rabbiin umrii kee si haa dheeressu. Ati ilma kee bichaa miti abbaa nama miskiina maraati. Abbaa yatiima maraati. Abbaa hajamaa rakkataa hundi mubaarak musammaa jedhu yeroo rakkate miidiyaa kanarraa jechuudha. Gaafa ati deemte hoo namni akka kee namaaf yaadu namni akka quuqamu hin jiraare rabbiin umrii si haa dheeressu ka. Rabbiin miskiinni akka rifatetti nafin ka. Rabbiin karama gargaaruu rabbii gaditti akka haadhaa abbaa akka obboleessaa taatee miskiinaaf yaadu beekamta. Rabbiin akkuma ati namaaf waan gaarii yaaddu san akkuma ati rahmatummaa qabdu san rabbiin rahmata si godhee fayyaa tana xabiiba godhee rabbiin sirraa haa fuudhu. Rabbiin umrii kee si haa dheeressu. Nu hundi kenna du'aa isiif goona. Namni du'aa isiif hin goone hin jiraare hundi keessanuu du'aa godhaafi. Rabbi isinirraa haa dhaga'u hunduma keessanuu. Rabbi umrii isaa haa dheeressu. Fayyaa isaa bakkatti haa deebisuufi. Yaa Rabbi daddafitti fayyisi mubaarak musammaa. Dhibee isaa kana xabiiba godhiifi. Yaa Rabbi fayyisi. Yaa Rabbi fayyisi mubaarak musammaa. Yaa Rabbi fayyisi nu gammachiisi mubaarak musammaa. Dhibee isaa fayyaa isaa xabiiba godhiifi. Yaa Rabbi homaan qabu jedhee gammachuu isaa nu agarsiisi. Yaa Rabbi waa kulli laafisiifi. Yaa Rabbi nama gaarii akka mubaarak musammaa ka rakkataaf yaadu ka miskiinaaf yaadu ka hajamaaf yaadu kulli umrii isaanii dheeressi. Nama waan gaarii hojjetu nama waan gaarii dubbatu ka nama birattillee jaalala guddaa qabu ka rabbiin birattillee jaalala guddaa qabu. Yaa Rabbi umrii isaanii dheeressi. Warra waan gaarii dalagu warra waan gaarii hojjetu ka namni hundi isaaf booyu ka namni hundi isa jaallatu ka namni hundi isa kabaju. Yaa Rabbi umrii nuuf dheeressi nama akkanaa kana ka yoo addunyaarra jiraatellee faayidaa namaaf ilma namaatiif qabu ka rabbillee itti gammadu ka namnillee itti gammadu. Yaa Rabbi nama akkanaa kana umrii hin gabaabsinii umrii nuuf dheeressi. Yaa Rabbi kiyya namni gaariin dachee tanarrallee yoo jiraate nama hin quuqu. Namni waan gaarii hojjetu namni waan gaarii dubbatu akkuma san nama gammachiisa. Yaa Rabbi kiyya mubaarak musammaan hangafi nama hundaa ka dhibee keessa jiru ka rakkoo keessa jiru yaa Rabbi atirraa fuudhi. Yaa Rabbi atirraa fuudhi mubaarak musammaa. Yaa Rabbi atirraa fuudhi. Yaa Rabbi fayyisi mubaarak musammaa. Guyyaan irraa kun guyyaa Juma'aati. Yaa Rabbi ati naa dhaga'i du'aayii tiyya. Yaa Rabbi ati naa dhaga'i du'aayii tiyya. Yaa Rabbi na gammachiisi mubaarak musammaa fayyisi. Dhibee isaa tana irraa fuudhi tabiiba godhi. Ani fayyee homa takka doktorri na laale homa takka hin qabdu fayyaan kee tabiiba jechuu yaa Rabbi nu gammachiisi. Yaa Rabbi nu gammachiisi. Mubaarak musammaa jechuun abbaa miskiinati. Mubaarak musammaa jechuun abbaa yatiimati. Ka xiqqaaf guddaaf booyee halkanii guyyaa xiqqaaf guddaaf yaadu ka ofii isaatiif dhiisee ilma namaatiif yaadu. Kanaafuu yaa Rabbi ati umrii nuuf dheeressi. Waa hunda dandayaan sihi yaa Rabbi kiyya ka amrii jabaatte kulli namaaf laaffisu sihi. Yaa Rabbi fayyisi abbaa yatiimaa kana.
يا ربي فيسي مبارك مسمى مسكينة نمني هندي جالتو يا ربي نو فيسي يا ربي نو فيسي مبارك مسمى ربي اللي نجالتا نمني اللي نجالتا يا ربي umrii isaa nuuf dheerisi fayyaa isaa bakkatti nuuf deebisi fayyaa isaa bakkatti nuuf deebisi yeroo gabaabduu keessatti yaa rabbi deebiin nu gammachiisi yaa rabbi deebiin nu gammachiisi mubaarak musammaa nuuf fayyisi assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee har'a kana fakkaata hundumti keessanuu du'aa gochuu hin dagatina rabbiin isa haa fayyisu hanga فيديو براتي ولتي ديبنوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة